Pravimo zapečene jabuke, zato nam je potrebno da imamo mlevenih oraha, suvog grožđa, džem, malo cimeta. Jabuke smo izdubili, najbolje sa onim što paprike se čiste, najlakše u suštini to je ovaj. I onda ćemo puniti jabuke sa ovim što sam nabrojala. Kad to sve sjedinimo, punit ćemo jabuke i staviti da se zapeku. Kad smo napunili jabuke, stavit ćemo ih peć u zagrijanu pećnicu na 180.